Sazohlala Uthi lo baba umfazi wami bakhona ebafana abafati bakhona mara lo njengawe ayikhona akekho lo siyamdinga lo make eSouth Africa siyamdinga lo make yakhe imncome lo tothi indvoza kuthi bayikhuluma ingabi nemahloni noma yita uve umoyitela kuthi nangumyeni athi nangumyeni wami naye athi nangumkami ushaye ngesizotha na utife kuthi ngumake ngema and then lona lize lithi uyawuthanda nomndeni wakhe yabo mama ezala angaza ukuhleba edradini wena uyalala nkosi yami uvuke ngalesikhathi sakho osithandayo uyayibona uthi hayi mina ngesikhathi sakho ngangekho kanti uzokwenzani la yini yenza lento oyizele la yebo yazi khona owakwangitshela enye indaba wathi umama ezala wayehlebwa umakoti wakhe ethangweni nomakhelwane lona ulele la endlini uhlebe unayo ezala uthi ukhuluma ngaye kahle lapha kuloma uthi lo wami umakoti uvuka lokya ukhomba phezulu ukhomba ukuthi uvuka ilanga selapha phezulu uthi mayevuka shanyela ibala usho ukuthi ulungisa inwele ushanyela lebala ulungisa inwele uthi abese ayapheka ayakoropa usho ukuthi uyavilapha uzishaya lezandla lo mama uthi uyavilapha athi apheka phela kanti usho ukuthi uyavila utshela nomakhelwane lolo landlini uthi mama ezala wami ukhuluma mnandi kanti hayi usho lokuvila obenzayo lapha endlini akanivuke bosisi bethu anivuke bomama lapha emakhaya bobaba bethu bajabule ngani bobhuti bethu bajabule ngani ngoba vele sanivumile ukuthi nizogana mangabe kuthiwa uganunwabo unwabo uyalibona mangabe liqhamuka manje lingema lapha phambi kwami lizofika ligqoke lesitibha sami esimnyama uyayibona into leyo so babathi ganunwabo nawe ngenxa sokuthi sowuganile la kangema sowuwakhona sale vele ugqoka lesitibha esimnyama uyayibona kunjalo manje so bomama siyacela akunjalo asiqhubeke indaba yakho wathi ukuthi ude ungene kangema